Seags Corcaigh le cenis na bliana cata ha mainte Corcaigh ag súil gnáróg de Ben O'Connor a manastóir nua Hurling the Cork a Hartawala, conas mar bhach cógaing a górsan Port Láirge. Bhí brian tires agus níos de bhaldrathe is super value parking cleave an Highland Simul seo. An chiad chlásáige Buaicphointí agus an chiad faointe sa leis fachtaige. Dalton agus an réad a féimiú nó tálaige. Isteach an tugadí Conley, sinné riana gúil gan dát. Tá san Allianz mar scór. Agus bicet go meach scór an sa agus tágad dain féinnig. Rás isteach an dún chuin, well tá sé isteach an uas an son again Mark Fitzgerald, Pocéidice sa Johnny Murphy. Isteach sa chuirne go hálan fad, dó cuairde gan isis agus do lenta Corcaigh breásásta. Mark Coleman diantar ausar fátaige ceann de faoití an Láirge daine. Le Hans Pedron sa downí teachtasna, tar bhaine na sagar agus íse le geisiúd an cúna céanna mátá, crot a bhadís fáranis chúsaí de Fort Láirge. Ó dún an son agus seachún Ellen Conley, tá fearclaí hánach leis isteach go dtí Buaicphointí an sa agus é díreach an chamáin a lúsca. Tá a dóg séitige Johnny Murphy and so. No, I don't think they have any point to prove. This is 2026. We can't do anything about what has gone on before this. If you're dealing with these fellas, you see how professional they are. Every one of them is a gentleman. So I don't think they have anything to prove. If they do, it's only to themselves.